rohani burung-burung ada dua perani rasa pembunuh si bala sabtu tupe sorokan untuk merbabahan umat anggo pasu-pasu muni rasa nai semanfain jadi menggora sulak-sulak rohani rasa nami dua perani datulang datu maksa pangaribuan alani dekat Tuhan tado roh mana siyang nalod sa pakon na muratan at siyang pasonan na siyaw sanayo ni Tuhan ta okuk Muhammad tonggok ase sehatam ase prias terdiri ko tawako ma idilo Tuhan ta hinganan sa dukan dinukakina sanay mahatakum bagueda au pen masungok kamon jagaham kesehatan iham ase sehat kami serta tinari nalahu pa ida-ida geleng ni hamon do pahokon ganupan nang ito sa kihamu niyam aso nang roho di naburi ni ham sanay mahataku buga ni ham buga di na siyang geleng niya doon anak puro ganupan dot kinuwag ka bisat pangaribuan jadi naroh bakal sadar yon lang na luar biasa on na luar biasa don memang pusat dulu kita sama marsirang patron binang holong atta tapi kita si panugama do dan pusat ni tahun atau kita mampu beri Tuhan tanah mata buku hitam matanggo ase sehat kita di kokoton udah selana humai kumuan pada hari Sabtu 5 dengan kumuan di Binata Nawabalu. Jadi semua acara siang kami perjulungan nomor saat kami di Kyoto Minanami kumuan pada hari Sabtu 8 kata 12 Maret. Yesus
nasihat pemenang umur persatu Adang DP keluarga besar nang tininggal honi among Opu Anugrah Doli sidonon nami tuhamuna sian hami puan ina Sabtu anggi matutu toktong hamu di baga sadame na siya tuhatay asaboy jupang akasilas tiroha tujulan nyarion ya doan nami tutu imana to asmuna inung Opu Anugrah Guru nang mebelu ibana pos dorohan nami ikodinggan urusan muna na tuwe-tuwe asalan tu gajang na umurna lam tu sehat na ibana sok-soni manang dihuate ino Opu Anugrah nunga dibigi ho puang ede na wede ho kami ede puji-pujian di luar itu hatta anggiat mahatan ede na gabi patogo ha porsionmu asalam tu sehat na maho tujulan nyaryo na sirohani Tuhan di pasu-pasu itu hatta masude akago parami jadi songon nidok ni upaman na tutu madohonon bagok na marhat ko na natubo diro bagok na marhal ko na natubo diro biyan kami hati mga sagat tayo mga to si Panganoni sa ito gabi na mahanguna mga alian asa lumak man na silijuang lumak so binabuan managturia pe ang mga laka gupar na ito isa ito tong marapota persalia na bola pauan sa isolo may natuto sa tugot yan sa mapatarot ta among nang jumulo marujungon sa isa maita ito panggabi sa ito parhorasan kami ilapuan nila Sabtu di tabaydong aperno utima mulate dito at mulate dito Sama kami setengah-tengah dihuriat sangat dekon turut berduka cita Inang Jumolo Ima amat tanah tengah molongi meninggal kita seperti bion sama siap hawi panhaladu manasokot tuhamu salhuk na kumparan na tutua perminggu itu sampai mulai tutua hera jarang dodang di hujan permingguan jadi selain itu orang kami tuhamu na salhuk na kumparan na tutua asa pasal tamu dirimu tutuhani asa masalah akan beda bulan yang suruh mereka kau mana mau partai Maulatu marah kami ngaradi kami. Boleh ade gabi maidak tu aku inauras di tukak upas pasuan yang mata nomor 2 bata. Nunga marpu gabi tama punggoras. Itu mania lama pengatarannya anak paribasan di Buruan. Asim matong rohani mata nomor 2 bata. Tuatar na matong dia wana tubuh. Tuatar na do buru mai sorang tujuan niron aku. Itu Di jero di jabu nomor apang nomor jual nomor sangat nomor 2. Taba mantok sangap taba tuk tua ni ham ko parin itu tujuan nero taba ni nangarongi matutu. Donani asuto ni dahan nala sinung aita busurut tangutang udah udang inung aita sagat to doh ngor cibitu inung aita persaudi asa pamuras tu daging me tok saudara wa itu boy siba sidak panai dia tong jala sipani akoli asa dabo songon hatan ina tua bawa nawar hal tu antong na tubuh di atas dirogia momo raga tong na mangaton taba di hamu di bawah ni asuhuton na mangalian di hati si panganoni mo rin sudon pabuhat mo Perjulu tapasa tutu hatta alagengkan basana na mangiring-iring kita siya nakay nga nagtabi
Robi nganano di bagasan haga asuk dari tasalukna. Ima tutu raja nami gabi mai tatuk mina oras pasu-pasuan yang makta maktua de bata. Nung ngahundul hita tutu di atas nyamak tiang. Sajar matutu panggabian, tiar maparhorasan di tahun salukna tunjuluan ni Aryon. Dia lama pengatarannya parikasan di Boro. Asatar matong anak tubuh dok berumai sorak perintah tunjuluan ni Aryon. Tabani nau ngadok. Raja nami didok na dua-dua binangan si marma binok kak isi baik tua tu sanggar mapor tulubang masa tua sino manapinahan gabi na yula oras dalam mangomonak para tiga-tiga yang nga boso ni tanamangat sa marot baju minum ay si tiyo pamur nas may kudagit ta saudara baik tuboy si panyak kulihuli may dihitaw na mga tonjala si pasidak banayli raja nami donon namba tiking mana tinopa bolang-bolang pangarahukna o susadia pinatupa ni hasul doni anggo pinasuna udang ma pinasu Badutu. atani raja nami panggabiat do horasat do Mauli ate gabi mahidat tu ako inaurasi tu pahupa-supasuan yang mantan nomor 2 di bata minani udah do sibak kita naboso suruh nakapahas sibak kita rasagat pagi do may tutok ta mantan nomor 2 di bata roat to budok paremiani di tikina alay maraku urna uli mardo maduro na rengga siapun atau sohna ku dulu sindur rasona berdara asa takasat to kujubur takasan ujuang kola takas mentok kamu rumah ada tu makas semayang barang orang takas di penggabian sidongan di parhorason tu takas ma babuha mo siap ko raja takas tu jupur batu makas ang badok pa akola nunga takas kita saluk na madu makas semayang barang mamor inok salpu raja nami dua inok sama dua oppo anugrah doli. Jadi raja nami di bagasan sadarion dosrohan yang kaya naponna mabain ada nago ima ada pangarapotan. Jadi raja nami ima tutu calon masih gabi-gabi calon masih oras-oras siar raja di dongat tubuh raja ni boru raja ni ale-ale terlumbi mai raja ni hula-hula jayok penurang raja nami ulah pangarapotan mana tapatupa bala di tikyo sidok boti maham tani panggabian do parhorasani marpa buah hamosian jero jauh di hari nang sapu nama dua lo habe amanta na dua nang gabi nang jomalo tupal sira manta di bata atur lo entong marana atur do marboru nang pangido na tong kal pudapora tujuluan narion anggiang maramo songan hatani na dua mulu matua sara na dua pabuau na itu tulungan na dua jauh raja ni do betu raja ni boru pariban do ale-ale ulah menonton matuk kada pangaraboton asal wae pederi na uli di bulan na dengganon namang ulah pangaraboton do hita tua mata na tutuai nang dohor atau rawot bakang gawian rawot do parorasa disaluk para ne mata na tuai asa pida topoki bahul makasolongan tu bira batok salungan to dini ko parang ne tuai luju manang dohor pada tadi batara to pangarabat tua horas dalaga bitok salung nai mata de mata matom pamaroro asa bolon atong badini rumah bulonan atau batu di somo nunga gabi amanta na tuai tu gabi na tersalun na para nakkan na poso sa isudu ba saat matubotian ni garas nunga sa ulah na pangarapot to amanta na tuai salun na sa mau para na sa orto pangabiya satu parhorasan bayi mas kakas na para sport imani sauri komparan yo kita tarwama gabi tutul mahita tutu jamak tiar asa tiar ma panggabian tiar ma parhorasan di pinopar ni laikon Betul. main dina rohami dina marbuah-buah hamu raja ni amang guru nami tuhami raja ni hula-hula muna roro hami atong siang tamo porsea buat kami do uliotik sipir netot di muna sa pirmain napok ki baul-baul ma pasalongan saya pirma to di musai luma pangomuan Batu tu raja nami sa penati ko may nahudog di dulo ni tabian manang dibiya tong maringanan pinopar ni laikon saya pota par saudian batu tu saat ni suluma saat matubutian ya numa sidung taulahon lima ulahon pangarapoton rapok matutu lauli rapok mana dengan di pinopar ni laikon batu tu saat ni suluma saat matubutian
saat mai tahun mangulu liling saat masa luti tau tupang gabian tupar so ni mahata sian hula-hulamu nasihat porsea Jadi dagang kamu buru ni negeri hidup anak. Ulu raja nama. Iya. Hola nagawe maita hola na oras tuponya mata nomor 2 di mata. Nungariso na madabu raja dong tubu. Raja ni perpalok. Raja ni buru pariban ale-ale pangula ni huria wakil pamareta nungu raja ni hula-hula. Pasahator hada panggabian. Hada parola satu kamu hasil utur nami. Saya punga dia pamuna tuk dia baramu jala jujung mai di sima jujungna rasa puluh itu mah jumarisa puluhan hata panggabian hata perasaan aku pasata betoma apuang mai ojak marto manija kami mah amuna gabe kami gabe mah raja mang gabe amuna dia apamuna ni ngaburi mah antara raja inata suribala raja ni rawaturi ula-ula namion raja ni buruna suasoni nang raja ni opar barok numowi mei tahe raja ni hula-hulai raja nami opung nodi nang natar barok sami sudia kapapai nami tuhami saya matari batama nama marosi tuang nasima ruani tuani saya tuatta nama apa lostoni tuang sadutna ora akan langsung adit samu tutur nama nabu jotor song nama nuani atas gabi-gabi atas soras-soras niliamu tuani orang mato tutumen nadu titio men nalote ata pasugabe niliamu raja nami saya urang mamua saya urang mamose asa tutumen na nak 10 bidu menna cuma di 10 hari. Atas gabe-gabe na nila muira tanami. Bonum nami may home martono ni jabu. Sa pumay tu dia pernah. Dua dia baranami. Zoom di sima zoomani. Ibe laiku. Ya muira tanami. Apuamu manaudi. Apuamu manareka. Dia. Kalau mereka untuk melihat itu anak tadi pertama dengan saya. Jadi kamu anak teraja berarti kami kamu disiala kasdo di batu do kamu kalau mulai tu kami besar di son hingga saya mulai 3 hari masal puri sudah naik daya karena kolong di wamuna dok tangalangi dengan ni Tangalangi dengan di penan nami orang-orang di ruang dok sama mataraja bisa sudi jadi mengenai pasar tamu hatan dahuli apa masuk apa gabi-gabi sayang giatna di pasar tamu nama tadi batai Tuhami kuparan ni na tuon sohon ni dokon ni pama turon nami nak 10 bitu na jumali 10 haru hata nauli hata na dengan na pinasa mulai apon nai na wartongan ni jabu orang mai ta butina nami do paro rasanya do ngadi hapuamu losido dokona binoti pada kaso Ohaya mantana tuyo ya di ngomong patarota tu ingana persatok kinani. Di bagasan ari sadario do patarot tapi ingana persatok kinani. Oleh ate matong nakok mah kote jabu asama. Asa merduduk tua hari permusikan yang baik kamu mah, duduk tua ini.